ishaka uwa mbere witwa Ibrahim Siakombo. Reka dere kuri Ibrahim Siakombo. Ibrahim Siakombo ni umukinnyi ufite profile. Ni umukinnyi wavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1998 bafite imyaka 26. 1998. Yego birumvikana avuka muri Zambia. Yego. Atabetera 72 ni rutahizamu ni umunyazambia. Iyo gahunda mwayumvise? Yego. Ni rutahizamu umunyazambia. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri bamwita akina mu ikipe Ibrahim Siakombo akina mu ikipe Ibrahim Siakombo gatoya akina muri Zesco United. Nibyo akina muri Zesco United. None mugenzi we bita Licky Banda we yavutse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2001 afite imyaka 23 nawe ubwene gihugu we n'umunyazambia afite metero 186 ni muremure nezindi yacyone ya Cristiano Ronaldo iyo nayifashe umutwe ko nkunda CR7 nawe ni 186 n'umwataka nawe yakiniye Zambia abatangeje imyaka 23 ubu yatangiye guhamagarwa muri Zambia nkuru ariko ntajya akina kwako umwataka ukina ni Patson Daka wale Samaramuzi. Uyu musore yaje ubwo ndavuga Samir ko connecta n'undi muntu yitwa Dr Gabriel Mpundu n'umunyarwanda ubayo yatubwiye ati Licky Banda currently he's the second leading goal scorer in the league. Niwe ufite ibitego niwe kabiri ufite ibitego byinshi muri champion ya Zambia. Both players are quite good. Aba bakinnyi bombi uko ari babiri n'abakinnyi beza cyane. Match yabaye mu cyo bita MTN Super League ku munsi wa 28 full time. Red Arrows yatsinze Zesco 2-0. Nukuvuga ngo Red Arrows ya Licky Banda yatsindaga iya Ibrahim Siakombo ariyo ya Zesco wambiye apeshaka. Licky Banda ku munota 45 yari yamaze kumiminamo muri finishes bayita Red Arrows. Byatumye ikipe yabo ya Red Arrows ijya amanota 10 imbere y'ikipe ya Zesco United. Afite ibitego 11 muri championnat Licky Banda mu gihe leading top scorer afite ibitego 14. Yizewe hanyuma ubatereke muri aperi ugene ubushobozi bwabo ubwo arabateka muri aperi mu kibuga bashyiremo nubwo itarabagura kuko umunyamakuru yamaze gukonfirma ko bagomba kuza muri APR. Abafana begira hino kuri YouTube barahari rwose cyane hafi 200 bazi. Yego rwose ibyo turabicyashanya kwa President wa Republika Paul Kagame twambuke kabisa ubundi twigira aho bita muri APR. Aha twagiye rero. Hari umunyamakuru urangiranwa witwa Mickey Junior. Umva profile ye kugira ngo wumve ko yakwizerwa. Mickey Junior wamureba kuri Twitter. Uwo mwanditsi aravuga iyo njya gushaka udukuru two trending muri Afrika. Mickey Junior na Sefa Stendereza muri Uganda. Mickey Junior rero ni leading African football journalist, ni transfer expert. Ikibanzu kimubareho. Transfer expert. Hanyuma akamu content creator akaba ari media expert wandika kuri CAF online ya website ya CAF. Yandika kuri website ya CAF. Arakomeye. Urimo urabyumva? Ya covering the World Cup yo muri Qatar. Ahibereye. Yarari yo muri Qatar. Uyu muntu mwamaze kumva ubushobozi bwe. Ari verified kuri Twitter. Profile ndumva afite abantu 221 following kuri Twitter. Kamyamakuru wa sport ufite abantu mu Rwanda. Ntabwo zarike nta nubwo nawabageze. Ufite benshi kuri Twitter ariko banza kugeza. Ni umunyamakuru wubashywe. Iyi nkuru si yanjye ni ya Mickey Junior. Mickey Junior abafite amakuru kugeza yuko nk'ubwo bari kukubwira ngo umuntu yitwa Moise Katumbi Chapo. Abajya ibijyanye n'intuza na kujya wena ngo byumve ngo iyo bita ngo ni Congolese Aviation Authorities ntibaramu uburenganzira bwo guhagurutsa indege ya private jet ngo haguruke muri Kongo yajyana mu Misiri ntibarabimwemerera.
yamaze rero no kongera kumena indi nkuru ijyanye na APR iragira iti kwizigera abanza ubisobanure neza abantu mbone gutanga profile z'abakinnyi yagize ati APR are looking at signing Abraham Siankombo at the end of season. Ikipe ya APR Football Club irifuza gusinyisha Ibrahim Siankombo mu mpera za season. Also, Licky Banda is on the list of APR. Wabita Licky Banda nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi bifuzwa na APR. APR missed out on Victoria Adebayo to Tanzania. Wabita ikipe ya APR Football Club ntabwo yabashije gusinyisha Victor Adebayo kuko yagiye mu gihugu cya Tanzania. Muri iyi nkuru maze kuyibona nashatse ahantu nabona makuru ariko rero abakinnyi tubavuza twihuta reka twandika amazina yabo wa mbere Ibrahim Siankombo ngiye kubwira profile zabo rero tugiye navuze nihe nabona ya makuru ko abakinnyi ari abo muri Zambia umunyamakuru arabivuze si inshuti yanjye simuzi namwandikiye DM ni umuntu ukomeye cyane no kundenza maybe ntabwo yabibonye ndavuga ni ninde muntu wampa makuru y'aba bantu ndaturuna nibuka ko Samir ajya agira connection Samir Sylvestre ndamuhamagara nijoro ndamwira Samir ndashaka ko injira muri Zambia winjira Zambia nk'umukorege wanjye ukambonera source zivuga kuri aba bakinnyi ariko Karite murayumva Karite nagare bari sawa Teniberere cyane oya niri gufika manze numve ko ari uretse gato transfer expert wacu nawe namaze kuribona iryanya agiye gushyira ibindi bintu mvugana na Samir by'ubuzima busanzwe zamura volume y'iyi mikoro twagiye wumve bro mimi na Johnny bajere wazuri huyo Siankombo na mjua jore mzuri na huyu Rick Banda ni striker huyo nikizani ni striker ni wajere wazuri wote ni wajere wazuri banaweza kutumia ma video zao lakini wajere wazuri urumva yavuze ati naza kohereza video zabo ni bajere bazuri ni bajere bazuri uwo bamwita Jire uri mwengo atakiye yo shimira mugenzi wacu Samir wabashe kuconnecta nawe hanyuma umva rero abakinnyi APR ishaka uwa mbere witwa Ibrahim Siankombo reka dere kuri Ibrahim Siankombo Ibrahim Siankombo ni umukinnyi ufite profile ni umukinnyi wavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1998 uba afite imyaka 26 1998 yego birumvikana avuka muri Zambia yego atabetera 72 ni rutahizamu ni umunyazambia iyo gahunda mwayumvise yego rutahizamu umunyazambia uwo ni uwa mbere uwa kabiri bamwita akina mu ikipe Ibrahim Siankombo akina muri ekipe Ibrahim Siankombo gatoya akina muri Zesco United nibyo akina muri Zesco United none mugenzi we bita Licky Banda we yavutse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2001 afite imyaka 23 nawe ubwene gihugu n'umunyazambia afite metero 186 ni muremure neza yindi yacu ya Cristiano Ronaldo iyo nayifashe mutwe ko nkunda CR7 nawe ni 186 n'umwataka nawe yakiniye Zambia batangeje imyaka 23 ubu yatangiye guhamagarwa muri Zambia nkuru ariko ntajya akina kwako umwataka ukina ni Patson Daka Alex Muramuzi uyu musore yaje ubwo ndavuga Samir ko connecta n'undi muntu yitwa Dr Gabriel Mpundu n'umunyarwanda ubayo yatubwiye ati Licky Banda currently he's the second leading goal scorer in the league niwe ufite ibitego niwe wa kabiri ufite ibitego byinshi muri championnat ya Zambia both players are quite good
aba bakinnyi bombi uko ari babiri ni abakinnyi beza cyane. match yabaye mu cyo bita MTN Super League ku munsi wa 28 full time. Red Arrows yatsinze Zesco 2-0. No kuvuga ngo Red Arrows ya Ricky Banda yatsindaga iya Abraham Siakombo ariyo ya Zesco wambi ya Pershaka. Ricky Banda ku munota 45 yari yamaze kumiminamo muri bayita Red Arrows. Byatumye ikipe yabo ya Red Arrows ijya amanota 10 imbere y'ikipe ya Zesco United. Afite ibitego 11 muri shampiyona Ricky Banda, mu gihe leading top scorer afite ibitego 14.